Ponovo metci, suzavac i kamenice na barikadama. 35 Srba zatražilo je medicinsku pomoć posle akcije KFOR-a na uklanjanju barikada u Jagnjenici kod Zubinog potoka. 15 ih je smešteno u Kosovskoj Mitrovici, a 20 u Zubinom potoku. Prema prvim podacima nema životno ugroženih, ali predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić tvrdi da je KFOR upotrebio preteranu silu. Ovom prilikom je 4 građana teže povređeno, oni su svi prebačeni u zdravstveni centar u Kosovskoj Mitrovici. Mi smo razgovarali sa komandantom ove jedinice koja se nalazi u Jagnjenici, zamolili smo ga da povuče vojsku i preneli mu da mi nećemo biti u stanju da kontrolišemo naš narod i da ne možemo snositi odgovornost za ono što se može desiti kada padne mrak. Portparol KFOR-a Uwe Novicki u izjavi za B92 odbacuje navode da je prevelika sila bila korišćena i kaže da su međunarodne snage reagovale tek kada su napadnute. KFOR može da potvrdi upotrebu gumenih metaka, suzavca i biber spreja posle pucnjave na trupe. To je urađeno kao odgovor na akcije demonstranata i mi smo takođe preko zvučnika apelovali na demonstrante da prestanu da pucaju ili će biti upotrebljeni gumeni meci. Samo su civili upotrebili vatreno oružje i žalimo zbog toga, ali mislimo da su to samo male grupe demonstranata i da ne možemo to reći za sve koji protestuju. O barikadama je govorio i kosovski premijer Hašim Tači. Ne povezuje ih sa Srbima, nego sa pojedincima koji bi da se očuva status quo. Želim da se sastanem sa Srbima sa severa, da razgovaramo o svim problemima. Ja sam ubeđen da mogu da im pomognem mnogo više nego Beograd. Najnoviji sukobi izazvali su i reakciju Brisela. Iz kabineta Catherine Ashton saopšteno je da nasilje nije rešenje i da probleme treba rešavati dijalogom, a ne nasiljem. Inače, nastavak pregovora Beograda i Prištine zakazan je za sredu.